55. festival ruskiej kultury Červena ruža započal sobotu z otveranjem výstavy maľunkoh Andielky Antičević zo Zberkasova, a na výstavi o dielu Antičevićove bešedovala Nataša Edelinsky-Mikolka. Po poladnju u sportskej hali otrimana iš 48. muzično-tanječna manifestacija za dzeci Červene pupče, dze vyvedzeni dzešec novi špivanki, a nastupeli i dzecinski ansambli zo naših mestoh i zo Mikloševcoh z Republiky Horvatskej. Na pupču pobedzela špivanka Čarivni sny, za ktorú melodiju i tekst napisala Daniela Hornjak zo Srimske Mitrovici, kotra dostala i nahradu za najljepši tekst. Večer na 20 hodzin počala manifestacija od Hukirovnjini, na kotre je vyvedzeni ruski narodni špivanki i tanci kulturno-umetnickih i kulturno-prosvitnih društvog zo naših mestoh i zo Horvatske, a tiž i chlopska špivacka grupa zo Slovatske republiky. Bude deška okolo 1000 účastníkov, znači blízko 1000, a môže byť, že i premašíme 1000 účastníkov. Takže impozantná cifra za taký festival, a okreme, že známe, že toto nás teší, že okreme teraz, keď bolo pupče, že bolo hromadu dzeci zo všetkých našich mestov. Ščera na 17 hodzin otrimane izmahanje za najkraši dzivotski i leginski hlas, u čiješe konkurenciji izmahali 11 špivače. Po duvmanju fahovog žirija u čijim sostave buli Helenka Harviljčak, Tanja Orsak i Vladimir Malacko, košarku červenih ružo osvojila Kristina Afić zo Ruskog Kerestura, a Čoboljov Robert Zahorjanski zo Subotici. U druhej časti programi bol promovovani kompakt disk Ljem jeden pohľad Zlatka Ruskovskija, kotri višol prešloho roku zo časopisom Mak. U večarších hodzinoch 55. festival Červena ruža zavarti zo švetočným koncertom Naštreť širokej rovniny, na kotrim nastupeli ansambli z naših mestov i hostujúci ansambl kulturno-umetnického društva Svjati Sava zo Šidu.